Hakatnya kelumar perengki pulit bagi hitu mendakas nak kaliang jangka pulit kilakam bahawa wei magistrate wei DSP bat langut ki pulit kila mesau hakaja kang mau bak kerja kenyat bagi khot jangka seng hinyotrap integrated territorial organization. Katkom ka kurwa malapha dau Superintendent of Police East Castle District laong bahaka pos foboji ki khot jangka seng hitu kilelum hakaja ka penyangkali jangka Shillong Municipal Board Kabupaten Malaysia jong ka State Bank of India. Dakajing tu bandai kerjaan lel sebenarnya ubah dan bak har 8% jangka seng bandai ajuba bahalo kerja syakhat hajar ju hapo sadar police station. Kani kerja lum jikit khot kaseng hitu hapo ketika jika yang kali kalong babi anya markam shim kenu kejing bet nak liang ki Boston Char District. Hadin wa ba dan bak rada man ay ka statement lan de man ay juba Ahmad jengki pulit hapo sadar police station nak liang jaka seng hitu kila temu dengan phai hapo secretariat dakajing tu bandai berat di plakat bat ki wide kai bakilara hapo secretariat. Ini hamar bagi poi hapo jan DC office namar bagi msim layo kenu ka jing ay jingbet bakam diuru namar bala penjari ka section 144 CRPC nak liang juga pedik kila khangla yaki bala kete ji khangla nak liang kit khot jaka hektu kila takti yo wei magistrate bakam diuru ya laingot ki pulit ke bala mensau kan ka jingja habli yakni nak liang ki pulit kila kawang deki stun grenade bakam diuru kila ay kala thi chal ne bom kila thi USP ulah thu bade ha bakam kan ka po man nak liang kit khot jaka seng hitu kila kawang deki mau Syakal yang kau katan ki pulit bat nak ni kerja kawang mau uwe Deputy Superintendent of Police ulah mensau nak ni kerja ya kawang mau. Kini kalau kat kru khabar bala pelait do SP jong East Castle District ubah Sylvester Nottingham.